ukhozini through lokubhayiza wakho baxosha ukhozini yabo bhayiza yabo baxosha basafuna nokubona yabo ayikho registration efunayo yini yenza leyo nto wathi maphuma ukhozini wabhayizela wakhuluma udota amasimba ngokhozi nabaphathi bokhozi kodwa registration afuna ukuyimatanisa nawe unetalent wena waliphiwa bakini wakhula nalo italent kamnandi ugrand uza right uthe usuka nje wavela wabhayiza yabo bayibhayizela nje wena wenza ubhayiza njengamanje yabo usuyikuma mlongo nje manje ufaba ubhayiza ayifike ikuzama nayo inkosi yami emcimbini yayo uyithi phathi imicimbi uthe uma ususuka umkhobholo usubona ukuthi makuthi abakuhlelelanga ukuthi ukwazi ukuya khona uyophatha imicimbi endaweni ezithile ze-IFP wabathuma ANC ngokubona ukuthi ayikwazi ukuthi ayikunikile lutho wayithuma manje ubhizi uhlukana ne-EFF ayibona uyabhayiza mfana wami wimpahla manje uthatha igama manje lo maZulu manje la kwaZulu lamaZulu uyalinyofa nje uyalinyofa ulifaka inyongo nje inyongo uyalixova nje uyalibabisa nje ufuna ukuthi lingakhotha umuntu ukusebenzisa igama lokuthi wena umZulu maZulu hawa awuyilutho wena kumaZulu usizwe sawaZulu wena umZulu nje oyifanela nami noma uba omunye futhi ulwatha womZulu oyibhayizelayo ayikho into ongayenza unga-influence abantu abangamaZulu wena ubatshela ukuthi abenzeni noma bengayenzi ini ubona ngoba nakho wahamba lapha phela wena necala lelo walwinayo lo umlutho ukuthi wahamba phambili ubiza abantu ukuthi abaluthe usuyitshela uyi-influencer enkulu enga-influence abantu kwenzeka izinto cha phela walwiniswa ukuthi bakubone vele wawumemeza ngesimake esimemezayo ko-influencer wayenzayo ababenza leyo nto basejele bagwetshiwe ingakho ungagwetshwanga ngoba bakubona ba-investigate abakubona xa lokhu kuyahlanya nje hambe khuluma namanje ukukhuluma ngikhuluma into engenze balema somhotela uzoza la KZN noma yinini ngisho uza noma yinini futhi ukafike ngisho ungazi ngisho wena ufike la sibamba ama-meeting ngayihlale nayo yabo ungazi wena mphatha nje yabo uzomtshela manje ukhanda amano